Revülsiyonnigar folklor oyunlar meşahitten taharından Eduard Kardas Pekarsky жарықтан бұта кені образцы народной литературы Якутоп ден улахан жоғыннақ серияны атын учылы да олар сақы фольклорын әміларын тоғырлусын баратын улақалы тылынан бөрлен алфавитынан бешәттен тахар бұта үстуымынан тахарыта Россияға аралап ден улахан академик образцы тюркских народов, народной литературы ден серияны тахар бұта. Ол серияны тахар бұт қолы бұрдан кені сақа фольклорын төмен образцы народной литературы Якутоп тахар бұта. Бұл тахарытылар Эдуард Карdas Pekarsky улахан дірін білейләқ, көріләқ, онна сақытылын олышчы жүрейді білерке серінен бұл тахарыға кені улахан тегістологическай бұхарыларын орбыта, тойды таққа өтші тауға көріректәр жонлар, ақылы ұрыққастыватар жонлар, сыйға қалты hұрыулара тоқты сүрдәқ әдбәді, кені оны баратын редакциялан, онна қайдақ хөккі әтіліктәғын баратын көндірін баран аллара әттігер кені әрігін алға рукописқа қайдақ кілдірілдептін қаяндағыны үйәреті. Еті білден тұрар фольклор әміларын тылын үйін үйретерге тоқтолыз надалақ дей аныбын. Онтан әвеске бұласылдырғар фольклор мешәттен тахарынан, фольклор әмілер мешәттен тахарынан институт тәріліғаттен күріскай тылуыта ден әтеқанада тыл онна культура институтын 1935 жыллаққа бегі олшчулақ общественный культурный деятельбіт Сурьячы Платон Алексеевич Ойынскай тәрейбіті 1935 жыллаққа онна ол тәрейяткіне фольклор секторын анан туспа тәрейбіті бұл сектор қарабанығыттан фольклор әмінетін коммунынан онна бешәттен тахарынан өлелән бар бұта. Отын осынан ити институт фольклор әмінлерін бешәттен тахарытын остуритын күрдіққа икки қайсқанын өләуіттер маңнағыта болана фольклор әмінлерін бешәттен тахарыған научный, популярный тахарыны кенлер тәрейбіттері иккінен болана академическай тахары ден. Ол научный, популярный тахары білден тұрар ити фольклор әмінлерін бешәттен тахарыға маңнайғы қардылар боладылар. Онаға Платон Алексеевич Ойынскай фольклор әмінлерін бешәттәхінға фольклор коммунынан жарықтан бұл жоны көулән тоғыры бұттарын кейін ағашыға тиеддер салла құрықтақ үлені тұрыр бұта. Ол күрді кені Сәхен Иванович Бола ден фольклорист коммуняшыны Шырапчыттан ыңранылан институтқа үлі албыта. Онна кені 30 жылларға институт тәргіленіне фольклор әміларын жоғылан әлі өмағой тұғынан, түрітті тұстарынан, тұғын тұғынан, үйәнірі бәйті бағатынан қомый бұт әбет. Жоғыл қомый материалларын кені түмен Ойынскай ордағынан Лена, Нуша келініне ағай сақалуға ден бір тәқай қомырынығы білімнен тахар бұта. Манна білден тұра кені системала бұта. Осы үрбі 5 главаға кені нарда бұта. Онна хақалар орот Нуша келініне бұт ұймады туынатығар қайда олар бұттарын туыдан ахан сен таңдан олар бұттарын баратын етінне сейді, сейдерін, томларын сейді сұрыяр. Онна білден тұрар аға ұстарынан арақсан олар бұттарын тығын туынан онна хақалар хоруттан кәдедерін туынан омағой әлі тұстарынан үйәнді бартын нардан хүрбі 5 ғылымаға кілдер біті. Онна бұл білден тұрар сақа ұлығын өтші тауы
Nusa gelinne olon kine seydi suruyor onna kine seter saha eddakka diyen. Ola da bihi bu Nusa keliyattan bilen turar Nusa kulturaların kileri gösterin ılmıppıt, kuluppıt elbek. Ondan jignäh saha eddakka olak bulacakpıt. O sehen ivanış bolu kinigetiler olu süredir tıktarılan kırdırıldı bite. Onda kine o kiyin uluslar serkaya zahniyetlerden sorulbut aymyların baratın tümen killer bite. İti institut mağnaygı novoşnay popülärnay taharita bolar. Olgunan baran komoyu en Potoyu suşuyunska utusetta Allah'a represelen bite. Onu bu kine erdasilan taharan bu narot esteva kavlan taharıp kinigete diyenler tak saatin kıtta baratın uatta gösterdir. Barı o bir sığızı piler kalbıta. O bir sığızı piler kalbıtattan kelin bu oğulları bütün kendine seni manız bolu kinigetin iki kinigenden beşik izdaycıstavata beşetten taharıpıta. Ondan da ki istatayını Gavril Vasilevich Popov diyen filologiyaska nauka kandidata sorulbuta. Ondan o taharıpı kinigete ikkin narokka kelbite. Ergillen kelbite. Ondan ikkis kinige itikemge oyunskay barın sağına olonko kisvittere. Oyunskay o senin olonkonu olus sengerer ergir kiyete kini beyete Juluren yurgun botur den onkunu Suriyen hallar bıta. Onne beytin kemiger manay gülşan beşetten tarbitin kelin. Kina atetilli bitin kende tuspa Juluren yurgun botur den taksı bıta. Onne bu olonkunu tadehi bilagat derravin tulbağınan nuşalı emi ettonu sılarga taksan turar. Onne tabi deyin o Angiliska tılbastanan adıydın arotlargar bu yurgun botur tidde. De onu oyunskay bollana ata jignäh narot olonkutun jonga tedi kadın sanana halittaran beyata bilgüldir kollegatın Sovetskay partiyana ülehet ayıqsı Fyodorich Bayarab sorulbut otutü salaqı sorulbut Gorab Dmitri Mikhailovich diyen o saldan atırıp olonkutun sorulbut müccibe olonkutun büdribet müccibe olonkutun beşetten taharıga ısıvıttara. Onunla kim redaktör boyutundan payet Villilah payet Serapim Romanış Kulaçev kıttıvıta kine elbaktık redaksiyalabıt o topsarbıt çöçüybüt onu bu kinige tutağısıllaha tospa kinigenden taksıvıta onu saha jona olonkottar dağını üyera oğuq saha jona bu kinigeni olus hergen ağallar oğulurgar aktarallar ete oltuğunun elbak tuğaktar huruyular bağlılar. Onda jona ergağa kine bekke tibite. Bel onlar ağday dul veretin sıllargar bu olonka kinigetin herige baraççılar izce baran ağaçlar bolallar evet. Onu ise Yegor Petrovich Neymokov kinigetiger oltuğundan bağır. İlmen öbdülen turuyalar denge. Onda akallata müccibe olonkonu tüyüger uktacıbıta bu cekelen tüyen tığına kalların tuğundan. Doğal simbol jine. Jahonluk olonkonu bir jambut etektırlar, ere tutarlar ete. Ben onlar ölür ödüğü turan olonkonu jallar ete diye. O günden baran bu olonko jılgata kelin ustuğur buta. İşte bir onu sıllarga Kiroshavkin diyen ki ben ede hürriyatçıt mümkün her bite bu olonko jine olak bortulak norota doğurda hular erkücüğü tüyerer diyen. Onda kine arjaman jırjaman diyen toğuz bu katıra onna bir üstten karı diyen ava bu katırdara bu nuşanı onna toğuz bu katırdaran tüheren kadar bitter bu diyen ünsü tüheren bu bortulak emlini ağaçlarga teder hatammat diyen bu buta. Onu homoyu en bihi bilahur yaşlar buttanı uçun eder buttanı onu
öýäbittere. Ýagынан bu olonqony biblioteka fondatdan ustan göstürdüler. Ýagından ikis ulahan ginigebit emeye keň ağaçyga tiýbekkä galbyda Aleksandr Nikolaýew Zhirkov bilgin ertümen spikere bäte bir doýdulan ýylaryň jübe olonqony iki hentilnerige hüdda küskülläte onna olonqony iki tınça onsalлahka sakalı onun uçalı tılınan beşähteten taharbyta onu haqly teksin kine orut bayarap kayda hurybutun onu söylüger berbite olsa üstünça itinde köndürüne killerde hüdda ulahan üle onna tılbahım ollana billilah vastıkavet sidirap Igor Sidirovich tılbastabıda onun bu oyunskay köğlänin taksıbıt olonqo bilgin norokka ikkin ergillen kelle diyen. Bigi noğuşnay popülerine taharıbıt ata bastan kulu burdara diyen etekka nada. Ondan tabi dinge de kemge bir folkloru ki ağaçı etirdiğe elbektik üleliyibet. Bigi kendiki yıllarga bir eskin köğlähinden benimnähinden mançarı narotna mağır diyen sağa bulurga sendra ona sendra diyen emi institut giribinen taksıbıta emi noğuşnay popülerine taharılarga kisser. Bu manna kiri istatiyana uçunaydar Nikolay Vasilievich Milyana beytine uğrayıbıta bu haretin Ivan Georgievich Mileskin beyt arka materyallarından gören bu mançarı çakçı olarak cıvıt kini sırıların tohunan norhon jignähti kepsile bittiğinde kastan suruyubuta. Bu emiye noğuşna popülerine taharı basna kolaburun bıhıtından beyge sanalıyıbıt. Ondan bu olarda tutuğusılları gar folklor emnilerin taharıga folkloristarattan ilbağı ülläti bit. Kolabura folkloru komyaçılar Nikolay Tarasov Stepanov, Georgi Evgeniyevich Fyodorov, suruyuların beyge hastadaki degenden emi beşäkkä belemnän norokka tetti bit. Emiye hüddäh ulahan üleden sanalıyıbıt.